Mugoroba mwiza cyane kabisa, nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko aho muri kugenda muvarira mu tugiye dutandukanye, nizere ko mumeze neza cyane kabisa, umugoroba mumeze neza cyane muri rusange. Yes kabisa, nanjye meze neza cyane, ndurwembe kabisa, ibintu bimeze fresh kabisa, umunsi uba ugenze neza cyane kabisa. Nizera ko nawe bitagenze neza kabisa, mu minsi iri imbere kabisa abiraza kuba abigenda neza cyane kabisa. N'umwanya wo kuruhuka kabisa ngo wishimire ibyo wagezeho kabisa kuri uyu munsi, ariko ari nako kabisa nanone ibintu bikomeye kugenda nyine bimera fresh kabisa. Yes, nama kuri imikino nje kugezaho update kabisa, tugiye kwa tuganiraho, ni update nye kabisa tugiye kuganiraho, ni inkuru kabisa zigera muri eshatu tugiye kwa tuganiraho kabisa. Tugaruka rero ku muvandimwe equipe ya Real Madrid ubwo yakinaga n'ikipe ya bavandimwe kabisa ya Borussia Dortmund kabisa, yari mu gihugu cy'Ubudage. Yaje kwa rero ivunikisha rero abakinnyi bagira kuri babiri, harimo umuvandimwe bita Rodrigo Kaza ndetse na Thibaut Courtois, bose kabisa nabaje kwa rero bagenda bavunika, baje kuba rero biyongera ku basanzwe baravunitse kabisa. Ni nyuma y'uko rero bagiye kuba abakina Clasico, umukino uzaba ku wa gatandatu rero isaha y'isa 3 bakina ikipe ya FC Barcelona kabisa, nayo yatsindaga ikipe ya Bayern Munich ku munsi rero ibitego bya kuri 4 byose kuri kimwe. Bwaka tuza kwerekeza kuri Manchester City kabisa, yaraye ikoze amateka ikuraho agahigo ekipe ya Manchester City yari ifite rero kumara imikino myinshi idatsindwa muri UEFA Champions League. Turi amateka umva n'uta Brot Erling Haaland yaje kuba rero yandikira muri uyu mukino watsinaga ikipe ya Sparta Abura kabisa rero ku mugoroba batsinda ibitego bigera kuri 5 byose kabisa. Rero turebe byinshi bitandukanye rero kugenda abihavugwa muri rusange. Tuzekerekeza rero kuri NBA ku munsi wayo wa mbere, turebe byinshi bitandukanye rero byagiye kuba cyangwa se byagiye biba muri iyi mikino ya NBA. Turebe kumva bamwita LeBron James ndetse na Bron James, bose abo bose kabisa, umwe ni papa undi n'umwana, baje kuba rero bahura mu kibuga bakina ikipe yose ya Los Angeles Lakers. Turebe uko bagiye bitwara, turebe amakipe yagiye atakaza, turebe byinshi rero bigiye bitandukanye kabisa. Rero tuzana guca muri updates nyinshi zitandukanye ku munsi w'ejo nyine ubwo UEFA Champions League yagendaga ikomeza kabisa. Rero n'andi makuru menshi agiye atandukanye kabisa. Rero anizera ko mumeze neza cyane. Kora subscribe kuri Alphonse Sport TV kugira ngo ubashe kubonera amakuru agiye atandukanye kabisa aya siporo abagiye agezweho muri ako kanya kabisa. Nizera ko mumeze neza cyane, mbashimira cyane kandi bifuza nyine umugoroba mwiza cyane kabisa. Rero icyo nagusaba rwose kora subscribe kandi wamaze ko uyikora kudeshapo kabisa. Nizere ko ukomeza kugenda nyine udutera ingabo mu bitugu. Yes, ibyacu ntabwo bitsinda kabisa. Reka twanzike dore ko ekipe ya Real Madrid ifite umukino kuwa gatandatu wa El Clasico, umukino uzaba wahuza n'ikipe ya FC Barcelona kabisa. Akaba ari umukino nyine bazaba bagenda bakina kuwa gatandatu. Namba ekipe yose yitwaye neza muri UEFA Champions League, aho ikipe rwose y'abavandimwe ya Bayern Munich yatsindwaga n'ikipe ya Barcelona ibitego bigera kuri 4 byose kuri kimwe. Umukino ikipe ya FC Barcelona yitwaragamo neza, Robert Lewandowski atsinda, Rafinha atsinda hat-trick. Wero kabisa rero biza kuranya n'umuntu nyine ariko rero ubonye igitego kimwe kimuza amarira ku ruhande rwa ekipe y'abavandimwe rero ya Bayern Munich kabisa. Ekipe yari yaramaze kwigarura ekipe ya Barcelona itsinda akenshi gashoboka, ariko rero kuri iyo nshuro kabisa ekipe ya Barcelona yabashije kuba yihagararaho yitwara neza cyane muri rusange. Wero kandi ni nako umukeba wayo Real Madrid yatsindaga Borussia Dortmund ibitego bigera kuri 5 byose kuri 2. Barimo Antonio Rudiger atsinda, umuvandimwe bita kabisa Vinicius Junior atsinda hat-trick. Gore nyine biza kurangira ikipe y'abavandimwe Real Madrid yitwaye neza itsinda ikipe ya Borussia Dortmund. Wero kandi isiyo nkuru kabisa nje kwangarukaho nuko ekipe ya Real Madrid yamaze kuba cyangwa muri uyu mukino bahora muri ikipe ya Borussia Dortmund yaje kuba igiriramo ikibazo kimwe ku bakinnyi babo bagera kuri 2. Yitwa Rodrigo wapfusotse mu kibuga ku minota 85 asimbuwe, ariko asimburwa atameze neza, ubona ko kabisa yaje kuba nyine agira ikibazo cy'imvune. Rero yazamara hanze cyo ntabwo kiramenyekana azaba nyine
akorerwa isuzuma barebe ikibazo uyu mugabo rero yaje kuba agirira mu kibuga kabisa uyu Brazil w'umuhanga maze gutsinda ibitego bigera kuri 3 atanga assist imwe yavuyemo igitego birumvikana rero imikino y'Real Madrid gukina ikipe ya Real Madrid nyine kabisa muri iyi saison maze kuba atsinda ibitego 3 agatanga umupira umwe wavuyemo igitego rero akamaze kuba nyine avunika ubwo nyine mu makuru yacu agenda ataka kabisa tuzatugaruka rero kugiye azaba mara hanze mugero mukana bitati bakurutwa bamaze kuba nawe agirira ikibazo muri uyu mukino akaba rwose yagize imvune mu kaguru ke kiburyo kabisa akaba yaje kuba rero agiriramo ikibazo kabisa rero bivuga ko rero azaba amara ibyumweru bigera kuri 2 byose hanze rero adakina ikipe ya Real Madrid ubwo kabisa anuko ibintu bimeze rero ubwo bivuze ko El Clasico izakina ku munsi wa gatatu kisa 3 ekipe ya Real Madrid izaba idafite nyine umuvandimwe bita Rodrigo idafite Thibaut Courtois abo bose baje biyongera ku muvandimwe bamwita Dani Carvajal ndetse na David Alaba akaba rero bamazemo iminsi kabisa afite ikibazo cy'imvune kabisa rero akaba rero mu ikipe ya Real Madrid yifashe muri rusange Urukane mugiye kurana ekipe ya FC Barcelona nabo bafite ibibazo by'imvune bigiye bitandukanye kabisa rero abasore atari bake rero bari muri ya FC Barcelona bita Marc Bernard umusore kabisa uzagaruka tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani mu mwaka 2025 kabisa ubona ko umusore uzaba rwose afite ibibazo bikomeye cyane azasi imikino igera kuri 44 Kasvara niwe bamwita Marc Andre ter Stegen niwe azabagaruka mu kwezi kwa mbere kabisa mu gihe kandi umuvandimwe bita Andreas Christensen nawe yavunitse kabisa nawe azagaruka 2025 mu gihe kandi umuvandimwe bita Ronald Araujo azabagaruka tariki mu kwa 12 birumvikana tariki 22 akariko rero azabagaruka mu kibuga umuvandimwe bita Ferran Torres nawe azabagaruka akure byizike zika 12 kabisa akaba nyine azasiba imikino igera ku 9 Barabita Eric Garcia nawe azabagaruka tariki 23 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024 birumvikana umuvandimwe rero akaba rwose we ubona ko azabagaruka vuba kabisa rero Eric Garcia ni imikino tuzagenda tugarukaho kabisa uko iminsi igenda kabisa ngira ngo ku munsi w'ejo kabisa tuzatugenda twiganiraho birambuye cyane kabisa El Clasico turebe byinshi bitandukanye turebe imikino yagiye ibahuza turebe se ibintu bimeze bite kabisa rero tugende tuganira byinshi bitandukanye kuri El Clasico umukino yo huza ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya FC Barcelona tuze kureba nyine byinshi bigiye bitandukanye ubwo kabisa ku munsi w'ejo bwo ikipe y'abavandimwe ya Manchester City yakinaga n'ikipe ya Sparta Braga kabisa rero babatsinda cyangwa se ikipe ya Manchester City inyagira kaga kipe rwose rero kanyarika ibitego bigera kuri 5 byose kabisa rero ubwo rero ikipe ya Manchester City yandikaga amateka y'uko rwose rero ari ikipe imaze igihe kinini kabisa rero idatsindwa muri UEFA Champions League rero ku mugoroba nyine wo kuwa gatatu nyine ku munsi w'ejo nibwo rero hasubwaga gukinwa imikino rero y'umunsi wa gatatu ya UEFA Champions League izindi ekipe zigize kumara imikino myinshi rero zitaratsindwa muri irushanwa ni Ajax ndetse na FC Bayern Munich zo rero zazi kuba zimara imikino igera kuri 19 mu gihe kandi Ajax yahariya mu gihugu cy'Ubuholandi yabikoze hagati y'umwaka w'1994 n'umwaka w'1996 rero mu gihe FC Bayern Munich yabikoze hagati muri saison ya 2001-2002 kabisa rero muri uyu mukino kandi rutayizamu ikipe ya Manchester City mu tableau Erling Haaland niyo gutsinda ibitego 2 rero yandika amateka yuko ari we mukino utsinze ibitego byinshi kabisa rero mu mikino mikeya mu mateka ya UEFA Champions League ni musamba gutsinda ibitego 44 mu mikino 42 amaze kuba rero akina kabisa rero kugira ngo ibyo bitego rero n'ibitego yatsinze kinira ikipe ya Salzburg abitsinda kinira ikipe ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Borussia Dortmund kabisa rero akaba ari ibitego nyine yaje kuba agenda atsinda kandi ibitego amaze kuba atsinda ku myaka ye igera kuri 24 kandi ibitego nyine abenganya na Didier Drogba kabisa yamaze kuba aritiyaringa akaba ari ibitego rero umuvandimwe yaje kuba atsinda muri UEFA Champions League rwose bamwita Didier Drogba akinira mu ikipe atandukanye arimo na Chelsea ubwo kandi
mu gihe kandi Neymar we amaze gutsinda ibitego bigera kuri 43, mu gihe kandi uwo bita Del Piero amaze gutsinda ibitego 42 kabisa. Rero Brett Erling Haaland ibitego 8 yabitsinze nyine muri Salzburg, 15 yabitsinze muri Borussia Dortmund, 21 abitsinda muri akindi ikipe ya Manchester City. Ubwo kandi umukino FC Barcelona n'undi yanyagiragamo ikipe ya Bede mu ibitego bigera kuri 4 byose kuri kimwe. Rafinha rero akaba yamaye umukinnyi wa kane utsinze FC Bayern mu ibitego 3 wenyine mu mikino rero ya UEFA Champions League, nyuma yuko Cristiano Ronaldo yabikoze muri 2017 yakiniye ikipe ya Real Madrid, Sergio Aguero abikora muri 2014 yakiniye ikipe ya Manchester City, na Aloy Make wabikoze rero mwaka 2002 yakiniye ikipe ya Deportivo La Coruña kabisa, aza kuba rero atsinda ikipe ya FC Bayern ibitego 3 ku busa kabisa, atsinda hat-trick nyine wenyine birumvikana kabisa, ntago ibitego 3 ku busa. Bro kandi gusa uyu mukinnyi we yakoze rero amateka yo kuba ari we wa mbere ayitsinze mu gihe gito kabisa. Rero Rafinha kandi ndetse amateka yo kuba umukinnyi wa kane ukomoka muri Brazil rero utsindiye FC Barcelona ibitego 3 muri UEFA Champions League, nyuma ya Neymar Junior Santos wabikoze mu mwaka 2013, Ronaldinho wabikoze mu mwaka 2005, Rivaldo wabikoze muri 2000 kabisa. Rero akaba rero arayoboka ko byaje kwa nyine bigenda kabisa muri rusange ku munsi w'ejo kabisa. Rero ngabo rero abasore bagiye bandika amateka agiye atandukanye kabisa. Rero ku munsi w'ejo mu mikino ya UEFA Champions League, Brett Erling Haaland nawe ukomeje kwandika amateka, kandi Rafinha nawe yaje kuba rero yandikisha kabisa amateka agiye atandukanye kabisa. Bora kandi twarakize mu mikino rero ya bavandimwe kabisa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya NBA, turebe kuri LeBron James ndetse na Bronny James kabisa, turebe amateka baje kuba bagenda abandika muri rusange. Yesugara rero muri NBA nuko rwose imikino ya NBA yatangiye ku munsi w'ejo kabisa. Rero mu rukerera nibwo amakipe yaje kubagenda amanuka mu kibuga, ndetse no kuri uyu munsi kabisa mu rukerera biza kuba rero bigenda bikomeza kabisa. Rero kuri uyu wa kane rero ikipe ya Miami Heat itangira rero itsindwa umukino yatsinzwemo na Orlando Magic amanota 113 rero kuri 97 kabisa. Rero mu duce cyangwa se muri karito zigera kuri enye nuko ikipe rero ya Miami Heat kabisa yabashije kuba itsinda agace kamwe, aho yatsinze rero agace ka kane gusa rero kabisa. Ikipe rero ya Miami Heat kabisa igenda itsangira nabi. Kandi muri kimwe mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nuko Detroit Pistons yatsinze rero Indiana Pacers amanota 115-109 rero, kandi Atlanta Hawks yatsinze Brooklyn Nets amanota 120-116, kandi ikipe rero bita Milwaukee Bucks yatsinze Philadelphia amanota 124-109, kandi se imikino yonyine yaje kuba rero iba mu rukerera yo kuri uyu wa kane kuko Cleveland Cavaliers yatsinze Toronto Raptors amanota 136-106, kandi Charlotte Hornets yatsinze Houston Rockets, kandi New Orleans Pelicans itsinda Chicago Bulls, kandi rero Memphis Grizzlies itsinda Utah Jazz, kandi Phoenix Suns yatsindaga Los Angeles Lakers. Clippers naho Golden State Warriors rero itsinda Portland Trail Blazers kabisa. Rero akaba uko imikino yaje kuba kabisa igenda iba muri rusange. Goreba Miami Heat yatangiye nabi imikino ya NBA rero ku munsi wayo wa mbere, kandi rero shampiyona nyirizina ya NBA yatangiye mu rukero rwo kuri uyu wa gatatu tariki 23 Ukwakira 2024 rero mu mikino ibiri y'umunsi wa mbere. Boston Celtics ifite igikombe giheruka yatangiye neza itsinda New York amanota 132-109, kandi Jason Tatum yigaragaje cyane kuko yatsinze amanota ya 37 atanga imipira 10 yasaruye andi manota kabisa. Rero nyine imipira 10 yavuyemo ibitego kabisa. Ubwo rero kandi NBA yatangira amateka akomeye kabisa yabereye mu mukino wa Los Angeles Lakers, aho LeBron James yanditse amateka yo gukina umwaka wa 22 muri NBA. Rero abanaho agahigo ka Avesa Captain wakinnye Toronto Raptors, kandi Brooklyn Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas
Cleveland Hawks ndetse na Sacramento Kings. Kandi LeBron kandi yanditse andi mateka akomeye aho we n'umuhungu rero LeBron James kabisa yeganyije isi bagakinana ku nshuro ya mbere muri NBA. Umwana yakinanye na se mu mukino umwe kabisa rero bwa mbere byari bibaye mu mateka ya NBA kabisa rero wita ari LeBron James kabisa rero agigaragaza neza cyane kabisa rero ameze neza cyane muri rusange. Wari nyine kuwa gatatu ubwo Boston Celtics yeruka gutwara iki igikombe yamanukaga mu kibuga, abakinnyi bayo rero baserutse kabisa abambaye impeta zigaragaza ko bagiye gutsangira urugendo rwisubiza igikombe. N'impeta ibarirwa agaciro k'ibihumbi 40 by'amadolari rero y'Amerika kabisa, arenga miliyoni 54 z'amanyarwanda. Imiterere y'iyi mpeta yari yanditseho ijambo Celtics rizengurutswe n'uduce kabisa 18 twa zahabu dusobanura ibikombe bya NBA. Ikipe rero ifite rero bihwanye n'ibikombe bigera kuri 18. Ikaba ariyo ikipe imaze kwegukana NBA inshuro nyinshi. Mu umuzenguruko kabisa w'impeta hejuru hari handitseho ijambo bita awards kandi yandikishijwe zahabu 30 risobanura imyaka 30 ikipe rero imaze gukinira ku kibuga cyayo bita TD Garden kabisa rero akaba ari ibyo byaranze kabisa rero umunsi wa mbere rero wa shampiyona hariya ya NBA muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kabisa. Nizera ko